Guku makirima magana ma mbeu njithi makiriraga ni undu wa wagi wa mawira kuri Ngari ai bururi-ini wa ukineria watauria kuvitukira maciaro ma matunda ma mugundari wake maronania. Ngari uria urimagira mwena wa Mukangu kaunti ya Embu kavindari gaka miturire ya andu engi yumiritwe ni wagi wa mbeca ni undu wa maundu kuthararua ni king'uki gia COVID-19. Ngari ni urauga kuvitukira urimi wa pilipili hoho ndaturaga mbia ni gukorwo no irecagwa ni andu. Watauria aratariria ambiriirie urimi wa nyomba cia greenhouse miaka 9 mivituku agiceria kivonia gia gutura wira kuona no athomete na ndanavota kwandikwa na vuva wa kumiriria mathina mengi ni uvotete gukinya ava ari umuthi. Tiga mbuge greenhouse farming is the easiest method of farming. It is less involving. Ni vesa mundu a lot of freedom. Wanangite kwenye na mawira mengi ningenda gwikaga tondu nyomba ino maita mengi ni ningeja for 2 to 3 hours in the morning na kivoya ukuria ni kindu ithaa rimwe. Aiwa urimi na vuva gukorwo arimite matunda matiganite ni wavotire kuona ngitua kurima pilipili hoho no imorete mbeca ni gukorwo nginya thoko yacio ni nene na ndingiganirika ni vinya. Mbere na arimire nere na ngaiditwe nime vindio ngiambiria kurima ya red capsicum tondu rio andu magira greenhouse ni kwambira red capsicum ni ikorwa na lot of profit but rudie na uge mwiganu koguo crop yonde afata gwika wega muno na nivoru ataramu acio no maukire kuma Nairobi mambiru kunimithia nyanya kuma vuni na akorirwe ngire manyanya kavinda ka miaka 3 na ngicoka riu ngigeria gwika research riu on research ya other crops. Research ina nekire ya spinach, ya cucumber na sukuma. Nasokiri ngiona nagiria compare in the market ngiona ino cia red na yellow ni ikoragwo na high prices in the market. Kuvitukira kwirutira gwake urimiri wa hoho Ngari ni uvotete gukinyokia makinyo manene na kuona ambiriirie na nyomba imwe ya greenhouse no muthi ena nyomba 3. Watauria aratariria nyomba imwe ya greenhouse na ino nene wa mita 15 na mita 30. Murimi na vuva kumitungata ina hoho uria kuvatie nwagia mwegano wa 400 na guku nyomba imwe mitumite na kumirima na 250 vaita yake ndinginyivirira 100,000. It is profitable. Nundu another thing ni ati nyomba ino igenda for 5 years kuma watuma na mbeca iria tumagira ti nyingi. Even the first crop ni possible korwo ni ya gucokeria ne kuve profit. Ai mundu wina ugi wa ngirigaca wigi urimi wa greenhouse ni urauga urimi uyu ni kivonia kia makitha mengi na makirathi na riu muturire wambatite uguo magoti ma thirikari matingituma murimi athia thara wiatia kanatia. Serious greenhouse ni serious greenhouse to create employment. Nenda create employment for myself and maybe some young people ara ningikorwa ngimavaivarwa thiini wa nyomba ino na up to date ndiona kiria kindu kingi ningika gikorwa gi profitable kira greenhouse farming and especially capitalizing on capsicum production. Murimi Ngari ni urauga ndangiona akiruta wira wingi tiga urimi wa greenhouse na mataro make kwi mundu wa guonthe ungienda gwitonya urimi uyu ni ati makiria na ngarama gukorwa inthi ndikorwo ina mawira mengi ta morimi maria mengi manja. Vuvengi mbuge nimvesanaga mawira kwa imwana ciuka guku ngaiva wira muno korwo ine amava on daily basis kwi kavitaga kinyokorie niratiriria kuringana ro iroviana but ndukorwo wira munene ni wira wana magauka ukoragiria marauta ki mathaa but ukoria na marevo muthenya mugima ya wira ugicaga morio indire mundu ona matunda maguo na Ngari no urumite matunda mawira make na ni urauga mena morio muno. Dennis Fundi, Kameme TV, ni kaunti ya Embu.